isa tungka waktu sempajang angkai panas say alena mancaji atari pung Allah Ta'ala nasalaiwi jama-jamanna nasalaiwi sininna nalau kiatari pung Allah Ta'ala maka wadkhuli jannati lau patama kimatu ilala suruga pamasiku nasapung Allah Ta'ala. Jadi ko ata kiri pada tarupa tahu Maria wa angke tapi nareko ata kiri pung Allah Ta'ala justru matanre angke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sinina atamatepna pung Allah Ta'ala ke hadir. Alhamdulillah tu syukur marajari sisi rajanna pung Allah Ta'ala nasaba letu Yesu buewe angkamupi pada napitte pung Allah Ta'ala mancaji atanna rigau angkata paslina rengi pasuron na pung Allah Ta'ala sampai subuh ki nasibawe berejama maka itu ipanas saya alewi mancaji atari pung Allah Ta'ala ia kumakada ki ata asalan ner bicara ero matuna aga tutu yanu ataku miriolo loi madu tanak na deni tarima pak wagi wija ata tapi ia nama tune sange ata nareko okko ki pada tarupa tau mancaji ata okko ki tori pancaji na pung Allah Ta'ala mancaji ata tetapi koko ki pung Allah Ta'ala mancaji ata justru matanri angke tari sesena ye Bilal wattunna mancaji ata ripadanna rupa tau malah da ipakariawah agi surongi angkatau melo meliwi na masoli alinna ibalu si jadi itu atae kuripadat tarupa tau sederaja waramparangi wedding ibalu wedding ipake agi gorengi sangi ata onroriawana angka na ye Bilal waktu na mancaji ata ripadan rupa tau ia komelo imen re ontana punggawana puanna nasuroi Bilal mak dongkong na ilekja panna ilekja salengkana ilekja ulunna na pemen re ontai punana ia ladeng okko di waktu ida wayokko nabita Bilal pajai makiato kepadamu rupa tau mariawang kemu pajai makiata ri padamu turi pancaji mariawang kemu akyata ko kupung Allah Ta'ala pekko batewe tama ko sallang gangkana yero proses waktu na tama sallang Bilal yero nabita ia kuelei launi sitangi Bilal
Agung pagau Bilal nak kada marepalada ka. Dego melo istirahat jolo na iya jam-jamamu. Lo baliko. Oh iya. Istirahat Bilal. Nabitta jam-jamanna. Pura na jama nabitta ro datad do ni Bilal oto no pura ni. Lisuna. Bajanang kasi. Marepamupo. Marepamupa. Istirahat si kuya si jam-jamamu. Pura na jama taddo si oto no pura ni. Ganna italungas soy pakuaro Bilal nonroy tana. Nonroy tana. Aga ji akat tata natolita pakua karo. Maka dia nabita melo ka ko makyata ko kupung Allah Ta'ala. Tamo ko selang as-sahada ko. Nasabaya Bilal matana ni. Magampak ko mako itu. Langsung masuk Islam. Tama selang. Yerwatun na tama salab Bilal. Irisanyo ko punggawana. Ipan rasa-rasa sisa. Lai cambo kuwan niwi. Ia kuasui potongin ni batu. Na ia soy ko padang pasir. Wan ni matu icambo si. Tapi ia to Bilal. Kuipan rasa-rasa ko wan na watuero. Ia kui cambo makadami ahad. Puang Allah Ta'ala si dimi puang. Akatan ahad. Icambo si ahad. Cik dimi puang. Puang Allah Ta'ala bawang. Betul makiata ni. Bilal aku puang Allah Ta'ala. Icambo si ahad. Cik dimi puang. Mengingi pak cambo ya si sele-sele cambo. Nade agak susah-susah na Bilal. Kalimi ahad. Lalu Abu Bakar magi jadi pakuaro tahu nak kada nataku masoli walengi siaga walengi masoli kada bah iya pampajaku yang penting pajawi pakuaro tahu maka iya na tuatu na palau manangi agagan na pengulut Abu Bakar dan riwayat makadai asirato kona na balu mana napa na merdekakan Bilal tauci dihe atai melu ipamerdeka he capu agagan Abu Bakar watuero untuk merdekakan Bilal apa on Rasulina angkat na ya gangkana resmi Bilal mancaji salam merdeka. Watunna hijrah Nabi talok ke Madinah, letuk ke Madinah. Napanas say batena Bilal mancaji atari puang Allah Ta'ala nakatai. Dalam sejarah dikatakan di panadapi waktu sampajange ang kami meni Bilal sepak sandala na jok kalau masih gie. Mancaji patat du. Na otok no. Macawe ni subuh. Karo sepak sandala na Bilal. Jadi mancaji patat du ni sandala na Bilal kalau masih gie. Maka situ tu pada kotol masih asandala loga ki. Pasapak ibarat wading moto tu yole lalo. Tapi biasa moto jeri di sading sepak sandala iko subuh. Tapi dua mina barang ikutannya parite pau pas-pasa. Oni sandala na Bilal sepak koloi masih gie. Mancaji patedu moto mas sempajang gangkana watunna mamiraja nabita okota na Makkah di pernah terjadi ro okota na Makkah watunna mamiraja nabita neng kalingan yok ko suruga iro ni sandala iro
Jika kan maka bita iro oni sandalamu bilal kalau ko masigi waktu ku mamiraja ko tanah Makkah weng kalinga iro di sandalamu ko suruga. Jadi yang kamu pitan no kolino tetapi na penas sebatina makia teripung Allah Ta'ala oni sandalakna ang kami menyokko suruga. Irompe maka dapung Allah Ta'ala fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ia kumatama ki ilalak golongan hamba-hamba Allah ia macai mas sumpah bangi tau weloi masigi mak berjama ko subui loro matu mak kumatoi asra magharibi isa tungka waktu sempajang angkai panasai alena mencaji atari pung Allah Ta'ala nasalaiwi jama-jamanna nasalaiwi sininna nalau mak kiatari pung Allah Ta'ala maka wadkhuli jannati lau patama kimatu ilala suruga pamasiku nasapung Allah Ta'ala. Jadi ko ata kiri pada tarupa tahu Maria wa angke tapi nare ko ata kiri pung Allah Ta'ala justru matanre angke kata sila da jama-jamai pura sina jama masolas si napakan jaki si jaji si masolas si gang karena sampai sibuk jama-jama gaya jama ijaji masolangi mau mas sampajang edek to bangi tay dina bati-batiwi maka day njo nai jama-jamang na puata ka jama-jamangi maka aja nasabari jama-jamatta na deta kiatari pung Allah Ta'ala jama-jamatta deta lo mas sampajang na puata ki jama-jamang. Sini no masalah melebih kadere. Nabi tato nasari pamasi na salamakan iya waktu na iya ngaku kupung Allah Ta'ala mancaji ata riwattu purana nan rasa-rasaiwi agama ya. 10 ni tahun purana ilanti Nabi ta mancaji Nabi 10 ni tahun mak dakwah o kota na Makkah na depa na ganna si ratu tau tama salang. Iro dan na tamay salang iya mana mi cundek kewe. Pada wawan na nabinu. Maka de wawan na nabinu na pudangi nabinna. Mana rokat taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i. Nuh. Sama najik wita iya mi ang kay macioriko tau cundek kewe mi dega cikolana dega pangkana makotor nabi tero 10 ni tau mak dawa de panagana si ratu tau iya mana mi cundek kewe tama salawat tero jigang kana takkajen nabi ta iya gaji rumah pejang pak kampungnya gama tojo ya, ternyata ia ngakui mengaku pung Allah Ta'ala maka ia sabak nama kue Muhammad waktu iro na sabak batena mak dakwah dia panapol ang kamu patau na renung jadi natiat tu paling pung Allah Ta'ala mak denungi selain nale na bawang aja tamat denung ko pada tarupa tahu aja tamat denung ko jama-jamata aja tamat denung ko nureta aja tamat denung ko anata aja oke bapu Allah Ta'ala mak denuang ya nariya sama kiata pul la ilaha illallah degaga asompang degaga at denuangan sangadina pung Allah Ta'ala mi bawang jajiro nabi tawat pirobak dawaro ang kamu patau narenuang niga amurena italla Abu Talib iro Abu Talib to ngide na tama selang tapi newai agamai newai nabita ada wamo kunure makanya itu agamai
Makanya Nabi tayo pala kotisang makanya tama ni salang amure. Nakade aja no tama iya ambo. Masiri ka ang katua muri mo jahil macacawelinga. Nisa makana makanja salangnya tapi masiri tama salang. Wih na cacalada po nga latala tu pala. Ya narat tu nga makadai Abu Talib ada omok kunure. Ya kuang katau pakkaliali ko iya mewai. Iwatun nang kamu bawa Abu Talib ede pana sa mena-mena tahu panda sarase na bita pang kamu pi Abu Talib ni tahu. Ada omok iya pambewai kuang katau macai. Tama ni pala salang aja no tama iya yang penting wai ko. Yang kedua, nak denuang yang bita watir adalah benena Siti Khadijah. Iro Siti Khadijah sogi lopo onroi ganna gaganna amu ipasi pupumana agageta na Makkah ipasi banding agaganna Siti Khadijah mega mupi gaganna Siti Khadijah capu iro gagairo napake na bitta untuk mak dakwah. Jadi itu dua narnua pun na bitta nalagama nangipung Allah Ta'ala waktu itu. Mati Abu Talib, mati toy Siti Khadijah. Jigangkan na iro taung iro makadai ara amul husni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Melo maka sama mati dua tahu. Kalau kadang maka sila dua ngasomi. Abu Talib si bawa Siti Khadijah yang merupakan pembelana si bawa donaturnya Nabita. Mati. Nah, gangkana waktu na mati maka dai pikirina Nabita imak lagi angkaya tahu dua ini pandasar samu pak palai ko ini gaga. Dia nagaga rapat tanah Makkah yung rima dakwah. Oh tapi ang kamureku ko Taib taluma pada roane matan rimanang pangkana ya kulau ka okko Taib newai ka iro mureku ro okkur makdaka selang matu na patah mata na Mekah ternyata salah siro mak dan nuas siro ang kamureku okkur taluma pada roane ya ko newai ka matu okkur gangkana waktu itu nasalita na Mekah na malalang lo ko Taib si di dataran tinggi i lautan na kota Mekah asirapul na 3 kilo belana tupu minre malalang nabi talokor abang ngalat tu kota na Taib ni wani siruntu amure na sidi amure milo paramisi kak ridik melo kak mak dakwah ko kamput teh maka dia murena aga muat dakwang nak kada pura kaji na lanti pungala tala mancaji nabi maka dia murena salah lanti pungala tala kui kunak ka mancaji nabi magi datana iya aga mu cauranga salah iwi dia upalaba ku mak dakwah ko kampung weh nalalungi lau syukur murena nomor 2 si dibicara na 2 mana ikon lanti ipung Allah Ta'ala magi datana iya salah lanti ipung Allah Ta'ala ku ikon lanti lau syukur murena nomor 3 napa ni liwa maka dalalur nomor 3 ro no podangi anak muda iya de nang kani nyunyura lolona engkatui Muhammad tama kampungnya aja mula pesangi mak beni wani lelungi masuk ya toro anak muda de senang macan rilau neng kalingamu parentana maka da aja mula pesangi mak beni we na lelungi naga sabat tu mak de gangkan iro kasi nabita na salai kota Taib ia tu ngemenana aja ipan rasa-rasa irim peki batu nada api mani perbatasannya hukum niru apa aja malalur lepannya ko si dia dara si dia sunna dara
iro punna darak karistesi punna ya sang Utbah bin Utaibah okro lepan nabi taro bura-buraiwi lona apa macolok ni darana apa nakan na batu tuna na macolok darana ya ron lepan na sapu-sapuiwi nak mat dareke nabi ta watiro de nak dareke maga aga maka nabi ta puang ang kamu pagawat dilala wola marji panaye ia kuat dimoi naruntu apa tirot tau pakuin ro nabina de to na mangalu maka dani ang kamu pagawat dilala wola na waddi nasabari na kanna hidayah tau pakuin nabinna dari kena nabi ta maka di pungala tala Jibril ketu Muhammad mak dareke no kumiwai cinampak ke Jibril no Muhammad na suruh kak pungala tala mewai ko agar ma perlu ngoko ya aga murenung ngak makokoy maka dai nabi tade toga aga seding jadi nabi tai pak guru watiro ngacani nabi tawtir maka dai dai na cocok mak danuk salina pungala tala pura nak mak danung ko mureku pura nak mak danuk ko baineku pura nak mak danuk ko mureku talu perone justru nalaluma ai cau nak mak danuk ko turi pancajina pungala tala ya karena mereka Jibril agak murah nuang nggak makokoy akai de itu gaga seding de na mir mak danun nabi teko turi pancajina pungala tala maka de mereka Jibril angkat tutu mak darai dega mu melos suruh ka empala ka kuir lawakai bulu lautan na toib upasi gapoi upapat jaki rotau puri rimpa ki ko batu na mati manang maka ni nabi tai aja iya miampai na pakwa karon sabak neni sing makada anu togal lo bawangi iya kung patapai bulu tu mati mana di nagagay dakway balima nak milodon iya ko tania alena nakan na hidayah anak na pa iya ko tania anak na apo na pa Yoi nabi talapana atina iya coba nai di pakuaro ay amba bawan nih tapi nabi tahun rolapana atina balika milodor ripungan latala maka watir milodon nabi ta puang maka koi idi mani onri mak dan nuak puang idi mani onri serahkan aleku iya ko meloki serahkan ngak loko balikku na cacak-cacak kak irilah kak puang yang penting aja tagali kak alingi hidayah teko toib iya ko tani anak-na alina anak-na pa iya ko tani anak-na po pa baraka na pak dongen na nabita takut celingi punana dara iya karistingon na ni te nabita puru wenon roya senyawa no bipak daratna italla adas angkaro tau liwa susana kasih saliwam palahe ala ko baki tarui karoma dalima siwawa anggoro bawangi ro makai ro adas nala ni na bawangi anggoro dalima sibawa karoma nabita napitangi si pak nabi nenge idi makoro liwa purue maliwasang runtu andre nule muak bismillah dek tu ni ngerang tapi nabita nak kamalahakangi anu senge napitangi carana te manre waktu na melo manre rubuero ma bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi samarina itu balik kubu buaya andre sunana ibaca Allahumma barik lana fi samarina purna baca pak dongan apa manre ya ro adas na perhatikan ngiru balik batena nabi teman re na tanah ini iya ko kampungnya na panang katau manre mak baca-baca pada ikut tuh iya ko tau manre we dia agak baca-baca manre si basetang Oko di kampungku riolo biasa wing kali nggak tahu angkat tahu mak baca-baca melu manre maka David tanya ki paling tahu toib ini nak kertanya kak
pole ka Nainua desa Musal. Nainua, kampung Nainua, desanya Musal. Maka di Nabi tawe okko tu kampunge angka biasa salah pada roniku okko tu pura mak dakwah biasa Yunus bin Matta. Nabi Yunus nih tak kita yadas maka dah iya ya sange Yunus nabi manang kasih sange tahu ai monri bitanna nabi to iye gangkana irotu nale liman nabi tanabawi napa masahada tama seleng Adas orang yang pertama di Taif masuk Islam adalah Adas. Pak bura-bura ya lengi kasih nabi taye an rasa-rasanna makarisui agamae ilalu batu mak daru tuna angka tauci di nasabari an rasa-rasana tama selang gangkan watiro tama selang Adas tama ipe matana Mekah nabi ta okoniro mannawa-nawa si pali Denis maka di pamula pule kega ni apa imak lagi yang kamu reku mewai ka na deje nakata palai ko dini gaga watiro maka dani punga Allah taala Jibril sibako Mikail sibawa Israfil nokkom walanga atakku Muhammad nokkom walanga atakku Muhammad penrek mai lau pabukungi pakakasa iya wat dinapake tawe si sumpus si bawa punna iya na sampajangi pakakasa iwat dinapake tawe panas se alena mangkara mancaji ata karipung Allah taala iya na yuk birangi nabitahe iwiringi sampajang sebagai pakakasa iwat dingi ipake si sumpus si bawa pung Allah taala iya na dia ngakuiro innahu kana abdan syakura ya naro ni kui mancaji ata maca syukur jadi nabita yang ngakui maka lokum walanga ataku subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil masa rupa cini pung Allah taala palalampan ni atanna boleh masih haram lo masih aksa na pemenrek terima sampajang iya na sampajang ipake we untuk iale sebagai pakakasa na wadiki si sumpus si bapung Allah taala ipatungan itau de na sampajang denis sangipun na pak de gaga pakakasa na pake untuk si sumpus si bapung Allah taala maka ini alhamdulillah syukur maraja nak kaki pung Allah taala mancaji atanna angka ki maca si sumpu si bapung Allah taala mamagi-magi na weritoki apati ropung Allah taala na wad dikasih ang kamu patu sila surat taisali wa kasih dena si sumpu si bapung Allah taala yan na rota pagaro acin rolai batin na bitay akar riso itu ikasi irohe wija-wijata de panas sampajang manituta de panas sampajang isa bola tadi nas sampanya bali bola tadi nas sampanya akar risu-risu itu kasih hebara wat dingi si sumpu si bapung Allah taala nyama pakkalinuanna insyaallah menyemat tomat asumudina pung Allah taala sini no masalah lebih orang magi-magi na tarima pung Allah taala akar risota insyaallah penuh baraka saya kira demikian sempat sampaikan sini na 75 pung Allah taala mamagi-magi mari lima kamalakan subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.